ovom trenutku mnogi narodi na svijetu danas slave Božić. Francuzi u ovom trenutku slaste se špikanim fazanom, roladom od tetrijeba ili vepra i kolačem koji se zove biš. Njemci se slade svojim božićnim kolačom koji se zove štolen. Kenijci sada klopaju kozje pečenje s kašom od kukuruza i sve to zalijevaju rakijom od kokosa. Englezi jedu svoju punjenu gusku, začinjenu kaduljom, a Poljaci pohanu štuku, juhu od lijeva i kolač, pjernik. Talijani sada grickaju svoj znameniti panadone, punjen grožđicama i badenima. Španjolci grickaju istu stvar, samo pod drugim imenom turron. Rusi sada jedu slani kupus, piroške i peljmene, a Japanci šunku, riblju jetru koja se zove fugu. Svi u ovom trenutku uživaju, svi, osim obitelji Košutić i Zapruđa. Jer obitelji Košutić i Zapruđa na današnji dan dogodilo se nešto nevjerojatno. Kad kažem obitelj Košutić, mislim na mamu Katicu, tatu Franju, ćerku Sanju i sina Ivicu. Mama Katica je danas imala pune ruke posla. Mama Katica je danas ličila na generala male vojske u kojoj su obični vojnici bili tata Franjo, djeca Sanja i Ivica. Sanja i Ivica prekrili su stol lijepim stolnjakom. Umiri se Paško. Dobar budi, ajde. Tata Franjo je postavljao tanjure, Ivica je postavljao žlice, a Sanjica vilice. Ukrasili su stol božićnim grančicama i zlatnim češerima. Mama je svečano postavljala jelo, tata čaše i piće. I baš kad su htjeli sjesti za stol, mama je rekla, pali senfa. Trgovine su još otvorene i ko će ići po senfu? Ja neću, rekao je Ivica, neka ide Sanja. Ja ne, rekla je Sanja, neka ide tata. Ma ni govora, rekao je tata. Odi ti, Katice. Ja, zar ja koja sam cijeli dan kukala, pekla, mjesila, rezala, rezuckala, ja da idem, risnula je mama Katica. I riječ po riječ obitelj Košutić se strašno posvadila. A onda se dogodilo nešto zaista neobično. Ja idem, ne želim biti na prazničkom stolu u ovoj kući, rekla je glasno pečena purica. Neću ni ja, rekli su mlinci i hop kroz prozor. Franjo, zatvori prozor, vrisnula je mama. Kad neće mlinci, neću ni ja, rekla je francuska salata i hop kroz prozor. Franjo, zatvori prozor, vrisnula je mama. Kad neće salata, neću ni ja, rekao je božićni kolač i hop u kantu za smeće. Kad neće božićni kolač, nećemo ni mi, rekli su čokoladne kuglice, kiflice s orascima, čokoladne štanglice, poljupci, orasnice i hop, 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 i svi u kantu za smeće. E pa kad neće sitni kolači, neću ni ja, rekla je torta i hop u kantu za smeće. Zatvori kantu, Franjo! Vikala je mama. E pa kad neće ni torta, nećemo ni mi, reklo je piće iz boce i pljus u sudoper. Na stolu se pušila samo još juha. Franjo, poklopi juhu, vrisnula je mama. E kad neće drugi, neću ni ja, rekla je juha i izlila se na stolnjak Košutići i Košutići su gledali prazan stol, a onda je mama zaplakala. Ti si kriv, rekla je tati. Nisi ti. Djeca su kriva, rekao je tata Franjo. Ja nisam kriv, rekao je Ivica. Ni ja, rekla je Sanja, i riječ po riječ, riječ po riječ. A onda su sa stola poskočile čačkalice. Dolje svađalice, rekli su čačkalice. I boc, počeli su bosti
obitelj Košutić. Mamu u nadlakticu, tatu pod koljenicu, a Ivicu u stražnicu. Mnogi narodi danas se slaste i vesele za božićnom perpezom, samo su Košutići gladni i plaću. A sad, sretan vam Božić. I ne morate danas u krevet. I laku noć, vole vas vaš Vaško i baba.